Zamuri biganza duhimana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Zamuri biganza twese abataramye abanezerewe kandi muhagarikize turamushimiye arakoze cyane. Ayoboye neza nk'umuntu w'umugabo neza. Nkiyata duhigisirimba nyine twari kunezerwa cyane ariko nyine tugataha nyine Ningo kurema isoko kuri bonane muri Afrika ugasanga nta nyama zashize. Ninkako. Zamuri biganza duhimana icyubahiro. Zamuri biganza duhimana icyubahiro. Haleluya. Hari ijambo ryanshanwa muri no minsi kandi siza ndondogora abanzi siza ndondogora. Hari ijambo ryanshanwa muri no yinga sinzi umuntu naribwiye. Ijambo Yesu mama nyina wa Yesu yabwiye Yesu bari mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya aramubwira ngo icyo Yesu ababwira cyose ngo mugikore. Ndarigazura ngirebaho yego. Tugomba kiranuka duhereye mu mago tukagera handi n'ahandi. Zamuri biganza duhimana icyubahiro. Zamuri biganza duhimana icyubahiro. Yes. Nakiriye Josh Furu Imana imuha umugisha ari mu bacuranzi nkunda. Joy Furu. Ariko nkunda Joy Furu. Kandi ni ukuri nkunda Joy Furu ntabwo ari uburyarya. Ntabwo ndi indyarya. Nkunda Joy Furu cyane. Yaraducurangiye rimwe i Burundi dusigara ahantu tumva ngo yaje hano turatangara. Ese uko waje gute? Imana iguha umugisha. Naducurangira inanga. Pastor akunda inanga nawe nahaguruke n'abandi bose bakunze ibinanga duhimbaza Imana twiyakira amateraniro. Imana ibaho. Kwa neema
turanza rugiye ku Hallelujah. gutuma abantu bafatwa cyane noneho ndasana uje nyuma ariko kandi cyari kigendera twese no kuramya Imana no kuhimbaza. Hallelujah. Tuvuga ngo atukuzwe sako mutamwikiriza nuko nuko mwari mwatangishe nuko naje mbahaye ikaze gisubizo none ejo bundi bwo nabwiye abantu gisubizo cye twagiye tubana igihe kirekire ahantu nagemba noneho ndumufana wa gisubizo ndagasura kandi ndumuko wa gisubizo komera Imana amashe. Hallelujah. Jewe wabaye umufana wabo kamanja kubashakamo neza indani neza namashaka konditrice wabo ko murumva ata umuko wanyu yeme kandi giye umwana asabye mwabo usa
kwa sebukwe bazashaka kumuheza nk'ibintu byose nyine kubera kuri umukwe ari ikintu giteye ubwoba tuvuga ngo amen cyane bazamubwira ngo ukaba tudashaka mwana wanje none uko naje twiyongeje umunota umwe tuvuga ngo haleluya iminota yacu ntirashi umunota umwe wo kwasobukwe namwe muwumve nyine tuvuga ngo haleluya haleluya mu byukuri narimba kumbuye jewe ndabakunda bene kwa kundi guteye ubwoba ako nakari gaciyeho haleluya ariko ndabakunda kandi ushake naje muzo nyandike ku gitabo cyane ese kuba hari impamvu se munandike sizuremereye kubana mufite none Jefu kubera ko bari ku kantu ngo turumva ibisoma neza basha mubire kure uramuga ducurangeje nari gukumbuye kubganje cyane urabizi kuri inshuti cyane pasiteri wanyu hari hakurya ni pasiteri wanyu nawe hari umunsi uzomubwira ngo akure kure nta kindi kintu ndabizi kuko ari uzutinya cyane ku bandi baturage umunsi umwe azaduweze natwe ubunane bw'iri kanisa ko murumva azaduweze ubunane cyane ta indika tuzobaga ni Jefu gusa tuzobaga do tuvuga ngo amen haleluya tuvuga ngo amen haleluya timo kubera kuko iki giterane ni cya konseri takuzuzwa cyane no kurimba cyane iyo ruga nari kubise kwarugira ngo mbiyegereze gusa none tugiye kubisina mubaririmbye ni ukurimba indirimbo nyinshi twamara tukumva umuvuga butumwa twamara tugakora gusa kuririmba gusa kuzuzwa abayimba bazaja kubusurizwa mu nane muzibika ahantu ngasubira kandi iminota keragira tutage umwanya yara kwarugezo ndakuvuga amateraniro kandi murumva ko ntago nakwica amateraniro ndi mu bayobozi sibyo none ngiye navuye iri yanje gutarama nta kindi kintu canzanye sibyo isaha yose yo gutarama ndabikumbuye sibyo none ga je namutunza arwana kuyubaha bukeye baducuranga iminota ibiri iyo abayobozi arayemera nitumara ndahita sengera ijambo y'Imana ngaho wagenda wewe utajoifu
buno buryo reka mbasabe mwese muhagure dusengera ijambo ry'Imana. Jeff fatira kuri note y'abasaza. Abantu uno mwaka hari abantu bagenda begera abantu tibegera Imana bigatuma amaso abadahumuka. Muzi kuza muri kino gihugu amaso agahuma timumenye impamvu y'Imana ku buzima bwanyu. Ijambo rikavuga ko abantu ntibahumuke. Reka dusenge muri ubu buryo. Uko ndushaho kumwegera amaso ya arabera birenge. Haleluya. Magambo angomeza mutima nanjora amukunda. Uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka ankurira mu birenge byiwe. Zaririmbi imundu ishi agakiza anguya habe kondushaho kumwegera amaso yo kubirenge byiwe n'amashami leve. Ijambo ryawe riduhumure mwami. Senge Pastor Desire ryo kuvuga ijambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Ndumva muri mu mwuka mwinshi kabisa. Gusa nuko gahunda nyine nazo zigomba gukurikizwa, ariko twatugeza ahantu twumva twasenga cyane, ariko nabyo birakogwa. Reka ndaza kuvuga umwanya mutoya sindi utinde. Reka shimira Minisiteri ya Gisubizo yatekereje ko tugomba kubana muri no mugoroba. Hari abavuga ubutumwa benshi cyane ariko cyane rwose bakagombye gutumira kugira ngo babane nabo, batekereza ko tugomba kubana. Mwarakoze, Imana ibaheze umugisha kudutekereza. Rero turabiha agaciro kandi Imana ibagire neza. Turashimira iri torero ry'abavandimwe bemeye kwakira kino gikorwa, bagatanga ikibanza n'icumbi kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumvire ijambo ry'Imana hano, imitima yabo ihakirire. Murakoze. Niyo mpamvu y'itorero no kugira ngo abantu bahure bakire mu bugingo no mu mitima. Mwakoze cyane bashumba bose b'iri torero n'abakristo bakinguye n'imiryango. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abapasiteri bagenzi banje bavuye Dayton, baje sinari mbizi ko bari buze ariko baje. Mwakoze, Imana ibaheze umugisha. Izo zerekana umutwaro mufite. Turabishimiye cyane, Imana ibaheze umugisha.
ndavuga umwanya mutoya. Hari abantu nzabona abantu bakunda kuvuga ubutumwa kabisa. Je biza bingwirira cyane. Ubundi nakundaga ivuga ubutumwa ryo kubwira abantu batarakizwa. Ninavyo nza numva mu bugingo bwanje cyane. Abantu bataramenya Imana, igihe mfashwe nagaza nja mu mihanda, ngashaka nguje kuri field hanze kubwiriza abantu bo mu rusengero. Ni ibintu byagaza biza numva nkaho byagaza bingora, ariko ubu I have to do that though. Ngomba kubikora kuko there is no other choice. Rero hakaba abantu bakunda ivuga butumwa mukuri, bavuga babona opportunity bakabwiriza umwanya muremure, bakabwiriza cyane, kandi Imana ikabibashoboza kanabibasigira. Naje ndi muri abo nkunda ivuga butumwa, ariko niba garuko ntazambisimukira cyane, sinamusisimuko wahisana. Nkoresha umwanya muto. Iciza canje nagize Imana nuko ari umunsi wo kuririmba. Abaririmbyi burya ndi bakunda ngo muvuge ubutumwa cyane, ngo mwamurambura, ngo mwamugenda. Ayayi, kuko murambuye umwanya muremure wabugiye kuvanga ibintu rwose. Babwire kandi naje gusanga ivuga butumwa kiriza byumvikana ari uko wavuze umwanya muremure. Urashobora kuvuga ijambo rimwe kiriri ku bugingo bwawe, abantu bakumva bagakira. Ntibisaba ngo amateori maremare cyane, cyabuze ngo gufata umwanya muremure niko kubivuga. N'ubu ko nubona hari narivuze. Rero ndakoresha umwanya utari muremure kuko simbarambira. Ndabizi ko uyu mugoroba bawise impamvu yawo, bawise ngo n'umugoroba wo guhimbaza Imana. Hagomba kuba guhimbaza Imana rero. Inza nkumbura muri dream zanje, inza nifuza kuba ahantu baramya Imana, imitima y'abantu ikameneka igakira, abantu bakumva Imana, ubugingo bwabo bukabohoka. Deliverance y'abantu benshi twagiye duca mu usize ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Abandi bazafata deliverance muri worship, niho abandi bantu bazabakirira. Iyo worship yamanutse ikamanuka ikaza, izi zimeze nk'uko kw'imvura y'umuhindo, iyo igeze mu bantu imitima izimeneka, ikameneka, abantu bakihana bagakira, bagakora vows, bagakora amasezerano n'Imana, ibyo abantu bagahindura izerekezo just for worship. Kuko Imana izimanuka muri presence ya worship ikaganda n'abantu. Hari igihe Imana izikunda ko dusakuza. Ndavuga iyo Zaburi, niyo ngiye kuvuga Zaburi ya 150. Hari igihe Imana ishaka ko dutera hejuru, abantu benshi bayifashisha cyane, ariko si kenshi. Hari umwanya wo gusakuza cyane, hakaba n'umwanya wo gutuza, mukaramya Imana, mukayumva, mukumva Imana ihinda. Nigeze nja muri conference imwe Florida, hamaze nk'iminsi 2. Iyo niryo kanisa rinini riba Orlando, rinini cyane, rijamwe abantu, ni kanisa rinini pe, rijamwe abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ninka kujya ko rirarota stade Amahoro ababaye mu Rwanda. Ariko abantu bararamije Imana yaje. Oh my God. Bararamije ndirira aho hantu, numva abantu baraboroga, abantu bararira, deliverance iraba, abantu bagakira ubireba. Bagakira abantu bagakira, ukabona imitima y'abantu kirakira, abantu bakabohoka. Sasa twebwe kubera ko twaciye mu bibazo byinshi, turi n'abantu baciye mu masasu menshi y'intambara, dusa n'abantu bahahamutse. Ibintu byose tubamo dukunda gusa ngo dukomeze tuvuge gusa, titugira na time nimwe yo kumva Imana ivugisha ubugingo bwacu, kuko ntitso tuyivugisha. Na Zaburi yo yanditswe, Zaburi yagaza yandikwa, ubundi Zaburi ni indirimbo, kandi indirimbo zibamwe n'ubuhanuzi. Iyo burya wawuhimba uba wawuhanura,
izaburi yandikwa zijya zari indirimbo ntabwo bagaza bandika ngo ninki cyane unki gitabo cy'Abaefeso kabira muzo ngo Paulo yandikira urwandiko ngo Abaefeso ntabwo ari byo biriya ni inyandikizo yaranditse ngo urwandiko rugiye kwitoro ry'Efeso ariko zaburi siko Dawudi amaze kuja ku ngoma yakoze ibintu bibiri bikomeye azamuka ngo ku musozi wa Zayuni temple muzamwumva ku musozi wa Zayuni ahubaka ihema ry'Imana aravuga ngo abantu bazoza bayiririmbiramo 24 hours indirimbo gusa amasaha 28 takuruhuka bagaza baramya baruha bagasohoka bakazabakurura hanze babasohora bakinjiza ikindi gikundi azafuna ikinjira bakinjira bakaramya Imana muzamubwira niki cyatumye Imana ivuga ngo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umunsi umwe Paulo baramuzengurutse mu gice cya 17 arababwira ngo ese ngo ndimuzi ko Imana yavuze ngo nzongera ngarura ihema rya Dawidi muzi iryo hema yazavuga rya hema ryo kuramya Imana ku musozi wa Mizituni ngo Imana nzongera ndigarure mu bantu baje duheze Imana icubahiro haleluya rero iyo tuvuga kuramya rero worship hakenewe worship imanura Imana ikamanuka ikazi kabana n'abantu bayo otherwise dukomeje ibintu z'urusaku ntituzayumva muzamumva amakuru ya Eliya kubera iki ngiye bino muri bino bintu kandi arasoma muza amakuru ya Eliya beneda ngo Eliya ngo arafite bwiye ibibazo bibwishe yahunze acitse intege cyane arahantu yihebye yahunze ngo ashike arishira avuga mana uko umuntu uramanuye umurere umuriro wamanutse umuriro uramanutse igitagaza cyaba araheko kiza kindanga ari abantu bamwe zakora igitangaza kimwe akamagishingiraho ministry gitangaza kimwe umuntu azagira gutya asengera umugabo malaria yakira akama kingurika nisango rya healing church rikaba ririnji kimwe gusa tibigusaba byinshi bigusaba gusa ngukore gatoya gusa numara nawe wamugenda wokizibirema wokumura impumyi ariko ukagera mu kabande kugucika intege ukifuza Imana yo kuramwa ukayifuza Eliya yari yamanuye umuriro igitangaza yagazavuga gutya abantu baza akavuga ngo ninde mushaka niwe Eliya njewe ngo nimba ndumugaragu w'Imana umuriro numanuka ubatwike tiyagaza kina yari ikintu umuriro ukamanuka ukamusakinga abantu gutyo ukabamara munsi umwe agira bwiheba cyane ngo yihebye ngo yumva urusaku urakubise ahategereza Imana ngo birakubita nka kujya ngo tornado muzamubona kujya tornado zimera ujya muyaga ngikubite aravuga ati Imana igiye kuza kumvugisha ngo ariko kubera ko yari yazi Imana no kwijivuka ngo arategera ngo yumve nimba ivugira mu rugo rusaku ngo ndiyugera yumvishwe arasubira hino inkuba zirakubita ngo mukanya ngo atuje ngo yumva akayaga kaje worship the moment of worship nimba ari kitwe bikizotuma na worship niki kizotuma tugira worship kuki niki worship Imana yamimanuka muri kakajwe gatoya iramusanga abanana nayo narimvuze rero ko ndati uko simvuze ubutumwa yime hari ako wumvishije ukuramo yazashimwe mumbabarire dusome izaburi tuvuge hejuru yo guhimbaza Imana mu minota mike isigaye ndangiza zaburi 150 turayizi uko ndushaho kumwegera
hagira wasoma mu rurimi rwacu izaburi hagira uyisoma ndemo tuyisoma cyavuze y'impempeza iyo biriya mfite icongereza ako haravuga ngo haleluya mushimire Imana ahera hayo muyishimire mwisanzure ry'imbaraga zayo muyishimire iby'imbaraga yakoze muyishime kuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi muyishimishe ijwi ry'impanda muyishimishe neberu n'inanga muyishimishe ishaku n'imbyino muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato muyishimishe ibyuma birenga ibihumeka byose bishime Uwiteka haleluya amen. Turi mu giterane cyo guhimbaza Imana. Hari ibintu nk'abingahe ngiye kuvugaho ndangize n'ubundi kuri ya message nayirangije. Yavuze ukuntu tugomba guhimbaza Imana. Yaratangije aravuga ngo haleluya. Haleluya. Haleluya ni ururimi umuntu wese wo kwisi. Tibisaba ngo wige Igishinwa, tibisiki Inyamurenge, si Igifurero, si Ikibembe, si Icongereza, si Igifaransa, si ni haleluya nyine. Haleluya ni haleluya. Aho uzoja hose nubwo usengera ahandi hantu bavuga Yesu batagumva uzumva bavuze ngo haleluya nawe ukavuga ngo amen. Haleluya burya ni imvugo, hari imvugo z'ijuru zihaba zo guhimbaza Imana. So gushira abantu muri alerite kugira ngo bamenye ko Imana igiye kuvugwa. Nico cyatumye izaburi tangira ngo haleluya. Bwana zifiwe. Haleluya ni imvugo yumvikana. Hari umugabo umwe numvishije, hari umuzungu wazo bivuga ngo mu ntambara ya kabiri y'isi hari umwe bageze ahantu barahafata, noneho basanga umugabo umwe afite amafarashi menshi, bamwaka ifarashi imwe bashaka kwitwara. Noneho bamwatse iyo farashi kugira ngo bayigendereho, baramubaza burya ngo ifarashi igira nyirayagira uko aza yitoza, igira imvugo iza yumva kugira ngo igende cyabuzireke. Donc ariko yaza bivuga nyine ngo hari imvugo batoza ifarashi kugira ngo yigendereho. Zimba zavuga ngo go stop gira gute sinzi uzaza bakora. Uwo mugabo ngo barayimuheza. Uwo mugabo ngo yasanze asanga ari umugabo w'umukristo cyane, ngo aramubwira ngo iyi farashi yanje kugira ngo igende ngo nukuvuga ngo haleluya. Ati nuvuga ngo haleluya niko nayitoje, nuvuga ngo haleluya irakujana. Nushaka kwihagarara uvuge ngo amen, irahagarara. Warangize aruriye bavuze ngo haleluya, ifarashi iragiye kandi ubundi ngo ifarashi ngo iyo ni dialogue nazano. Iyo ngo donc iyo yayigenda tuyihagarike izikomeza ikagenda, ibisaba ngo uvuge ihagarare. Noneho ngo agera ahantu ashaka guhagarara, avuga ibindi bizina iyindi mvugo kugira ngo ihagarare mu mvugo yiwe. Ati stop stop stop, iranga gusama ikomeza iragenda. Stop agakubita stop, aho guhagarika igakomeza ikagenda. Ngo yibuka iyo masi byo yamubwiye. Ariko yarambwiye ngo uzovuge ngo amen. Aravuga ngo amen, farashi yamihagarara guki. Muzi ko nibyaremwe bizazubaha abasebuja kuruta uko twubaha master umuremyi waturemye. Inyamaswa zizazumvira abasebuja. Mwari mwabona utubwa twinaha muratuzi pana tumwe twiwabe n'utwiwacu twagaza twumvira. Twiwacu nubwo twabaga hanze twagaza twumvira. Ikiremwa kigoye mu isi yababaho ni umuntu gusa. Kandi murebe ibi bintu byose, uko bino bintu byose nitwe twazandikiwe gusa kugira ngo
tumenye uko tubaho, tumenye uko tugenda, tumenye uko twitwara. Guidance ni manyo idushorera ikatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Ariko kugira ngo tuzoyikurikize, ibiti birafunze mu matwi rwose. Himbaza Imana yawe. Bwana Yesu asifiwe. Yaravuze ngo muhimbarishe Imana, muyihimbarize in his sanctuary. Mu Cyongereza niko avuga ngo muyishimire, muyihimbaze mu rusengero rwayo. Inantangara cyatumye bibanza hano hando. Kubera iki Imana izaburi yavuze ngo ni muhimbaze Imana, haleluya, muhimbaze Imana, ariko muyihimbarize mu rusengero rwayo. Mu rusengero rwayo ze ni hehe? Mbabwira igituma tugira impact nuko tutararahimbarishiriza Imana mu rusengero rwayo. Iyo wayihimbariza aho si urusengero, ni urusaku. Bibiliya ivuga ngo amasengesho yanyu ngo azamera nk'uko kurusaku mu matwi yanje. Amen. Ngo kubera ngo muzamunshimisha iminwa, ngo ariko imitima yanyu imbakure. Bibiliya ivuga ngo murashaka kumenya urusengero, yazivuga hano, yazivuga ngo mumpimbarize mu rusengero rwanje. Bibiliya ivuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Umwuka Wera. Bibiliya ivuga ngo Imana yaravuze ngo se umwana w'umuntu yanyubakira nzuki. Ntibishoboka ngo nzibera mu nzu yanje niyubakiye ubwanje. Muzi iyo nzu yariyo ni ubugingo bwawe, umutima wawe. None ngo aje kuvuga aravuga ngo haleluya, ubanze uhimbariza Imana mu mutima wawe. Aho niho guhimbaza kuza gutangirira. Tuweze Imana ishobora. Haleluya! Bonimo ushaka kuba umuramyi mwiza, true worshiper, umuntu ugira impact, very anointed one. If you want to do influence in your worship, ukumva ushaka gufata isi, ugomba kumenya aho kuramya gutangirira. Kuramya, Zaburi yavuze ngo kuza gutangira mu rusengero rw'Imana. Imibiri yanyu ni insengero ziki z'Umwuka Wera. Yesu Imana iravuga ngo nta rundi rusenge, ntanze umwonyubakira ngo mbemo uretse umutima. Bigera muri rya jambo mwene data yavuze ngo umutima wanje, niko Dawidi yazavuga ngo umutima wanje we himbaza Imana. Hari imitima izihimbaza Imana idafite Imana. Ibi ni urusaku. Aha ni Mana yaje, kandi ngiye kumara amezi 2 mpambwiriza hejuru, abantu bose bari mu kuntumira. Ngiye kumara amezi 2 mpambwiriza hejuru y'ibi bintu byo kuramya no guhimbaza. Kandi nimukumva nkeneye kubwira abantu kuramya kurenza indirimbo, kugira ngo abantu babanze bumve iyo biza bitangirira. Kuko iyo bizatangiririye impact ku bantu bizayoroha. Tuweze Imana ishobora. Haleluya! Turi bufite abantu baba very babies, abantu bataza kuramya gutangirira. Impamvu kutagira influence mu kuramya kwacu no mu guhimbaza nuko bitaramuzima mu buzima bwacu. Ntabwo birabuzima. No ku buzima si imibare. Ntabwo umuramyi n'umuntu wubaha Imana, uyubahisha umutima wiwe wose, n'ubwenge bwose, n'imbaraga ze zose. Si style ya worship. Nawe ugiye ko n'abasekira music barahaba. Bariya nabo bazaba sekira music ibaho. Bari very talented. Abantu bari mu guconfusinga kumva ufite talent yo kumva wo ririmba wo byina bakabiconfuse. Urashobora kwimana araguhamagaye kuba umusekira music. You don't know. Kandi nabyo ntago, it's not bad. Ushobora kuririmba indirimbo z'urukundo ukiririmba. Ariko abantu ba Imana ihamagarira kuri worship na abantu bagize imitima yabo insengero z'Imana. Kuko niho bazabanza kuyihambiriza, niho biza bitangirira. Sekira music hari abazikora kandi zikagira impact ku buzima bw'abandi bantu. Hari abaririmba amahoro urukundo, barakiduba indirimbo mbi yaririmbye se. I really love that guy. Akurikirana amateka yiwe cyane. Hari ibintu twagiye tuba so spiritual cyane, abantu baba bakomedi ngo bakoze ibyaha, abantu bagira hari ibintu twitiranya. No. Umuntu agomba gutahura impano z'impano yawe, niba rukubaza agenda ubaze ubahisha Imana muri ibyo bintu. Cyo si kibazo, ariko dufite ikibazo. Abantu bose bari mu kuzana zijya talent bagakorera iri hanze bakazizana mu nzu y'Imana bamara bakaza kubivanga. You have to understand, mugomba kumenya gusobanura ibintu. Ukamenya ngo si Imana yampamagariye aha.
aha nimba ari hano yaguhamagariye iki kuramya guhimbaza Imana bigomba kubanza gutangirira mu rusengero rwayo. Niho biza bitegurirwa. Niho biza bitegurirwa mu rusengero rwayo. Tuweze Imana ishobora. Haleluya! Haleluya! Ni muhimbaza Imana. Muhimbarira hera hayo mu rusengero rwayo. Ngo ishakabiri ngo nimumara mugende munayihimbarize mu isanzure ryayo. Muzi mu isanzure ni hagati mu bantu bayo. So then nimba hano wagize impact aha wamenetse neza urimo uri mu worshiper yinji, go then worship God in his mu bantu bayo. Imbere y'abantu ukingura kanwa uramya Imana. Maze uzebe ukuntu abantu batangira gutembagara. Apana bimwe z'abanyakenya ngo masugena gihantu. Umwe waje mu Rwanda unikiwe wisi Kanombe nani Iremera poravyuka kabeza yakwe abantu bazagwa kuya kangu biti yazagira gutya gusa ati ibintu nibiki kwiri aragira umurongorako wa kabiri wa gatatu aruhangeraho arakukuza bikanga bandi bose bagayenanguka ari warantambuka aragenda asora agaruka akangira ijosi yanje arigiye gucikamo hande ko urajana ndagushwa n'igifunsi cyawe gufura ninga siko abantu bashobora kugufata ahantu hari umusi wica kugira ngo ugire ka vertige gatoya wamara kugira ngo ni anointing izo ntago ari za anointing so kuguma kugusha abantu gusa hovyo abantu batazi kuramiriza Imana mu rusengero rwayo n'ikibazo so baza bakoresha mekaniki kandi biza bivuna abacu. Mbabwira ikintu kiza kivuna mu buzima ni ugukora ikintu utahamagariwe. Nakuri Duheze Imana ishobora. Haleluya! Iyo wowe ubona kurigana abandi bantu ukabona kurakora ibintu Imana itagushizemo, jameni utashoka na utaona uzavishuya uzateka imitwe uzozura arushigisha gucya busha nabazi kuramya mu muti mu isanzuro rya bazama basinzira badasenze gusa kubera gusa ko batahuye bari muri direction muri target. Uzora abasirikare bazarara bishaye mu rugamba kunane bazarara bababayika n'abasirikare b'abanyabwoba musika w'umutima zamasinzira mu masaso hagati kamase kwa hakwimundiwe baramuruzi ameze gute uzi impamvu anajiaminia arabizi ko umwanya azuka ntawo mukandagira uwo ahura iruhande gose aramuhitana atambuke ayemere n'abantu babirwa babayika n'abantu bazabiganiza abandi muhimbarire Imana mubanze muhitangire mu rusengero. Yavuze ngo nimara mukurikizeho ngo mwisanzure ryayo mu bantu bayo ari muhimbarire. Isha gatatu yavuze ngo noneho ngo kugira ngo mihimbaze neza ngo uzuyihimbaza aho utekereza ngo izimbaraga zikomeye yakoze. Mana we Imana ishobora. Haleluya! Hari ibintu Imana yakoze ku buzima bwanjye bimwe mutuzi yabivuze ibyo ndabyemera cyane. Ikintu cya mbere Imana yaduhaye agakiza, ariko agakiza twaswirwa tukarimba n'inkindirimbo uko barakagenda I don't care for those one. Ariko banzure Imana yaduhaye agakiza, ariko hari n'ikindi Imana yakoze. Yazashimwe. Udusigaye twitwa abantu, dusigaye dufite agaciro, usigaye uri nutekereza ibyo bintu ibyo byo gutera guhimbaza Imana amasaha 24 atari uko bashizemo senti, ari kugenda gusa bavuga ngo Mana warakoze muyihimbarire iby'imirimo yakoze. Noneho yavuze ikindi amaze kuvuga ibyo bintu, noneho ngo amare hepfo aratubwira ngo uko ibyo tugomba kuza dukoresha mu kwihimbaza. Aravuga ngo muzamukoresha ngo noneho ni ukuvuga ngo uyu mutima wamenetse, uyu mutima wakiriye Imana
uyu mutima watahuye kugiye ubutumwa kuramya guhimbaza Imana kwawo nukubibwira abantu utangiye evangelism nukuvuga ngo ugiye gukora evangelism nukuproclaima gakiza k'Imana ku buzima bwiwe none aravuga ngo ukugomba kubikora materiel natangaye kuntu bazavuga ngo kwihimbariza turuzi muzi impamvu abantu bazabanegura bino bintu timumvishe ubuhamya bwa Rugina mwo kagira Imana mwarabwumvishije Rugina yaravuze ngo yafashwe n'imbaraga mu mibunda ndagira ngo bari sinza bari ngo aranyeganyega gutya ngo yisanga hanze y'inzu tekereza ibyo bintu byagenze gute nyirizo ntiyo complaining ngo bayibomoye tabiki muzi impamvu ibyubu bizabigira urusaku nukubera ko hari ahantu bitakorewe biri mu gukorerwa ahantu hagomba gutuma abantu bamenya ko Imana ihari biri mu gukorerwa mu kwera kwigana usare hepfo yaravuze ngo reka ndangiriza abantu yaravuze ngo ni muri ahimbaza mukoreshe ngo ivyuma birenga ngo n'ivyuma bigufi ngo n'imyirongi arasubira aravuga ngo muzamukoresha ngo n'ivyuma mu Congereza azavuga ngo mwari mwabona ivyuma burya mu ruganda biba byabigira mu scratching ivyuma Tuwezi marisho Bwana Yesu asifiwe nukuvuga ngo watahuye guhimbaza iyo wabaye umuramyi umuntu uhimbaza Imana intwaro yose wobona iruhande rwawe habe nuko kwikora speaker yo bigifaro kiridura umudayimoni ikibazo sivyo wakora ikibazo sino kwikura nushaka kuzikurura hasi ugene inshuro zindi bagushiye kuri kamera upfa kuba birimo imbaraga z'Imana mwari mwabona abantu bikurura hasi birimo imbaraga z'Imana timurababona bizabikora Semanuka Bishop Semanuka ndagize kubwi umunsi umwe nigeze kubibona igahengeri turi ahantu na Bishop Semanuka dukubita amashi gutya twadusengera umurwayi inzoka yamimanuka gutya ture apana bijya ngo abantu bashamburiye ayayi ntano wari uzi ngo irahari oyayi gusa gukubita amashi gusa kandi gatima ngo ndashaka kwemeza abantu imitima y'ubu yarasase umuntu ari mu kuja gusenga afite politike yo kwemeza abantu akaja kubwiriza gusiwe akategete ngo reka ndebe utuntu noshiramo ngutwo turungogira mbemeza ko ndi mekanike wa sitiza bikonda muri Yesu salama kwa Yesu salama amani upole kwa Yesu ni upole amakaniki takwemeza abantu bibazo ariko mana we icyamfasha ngo Imana ibaheze mwabasore bari hano mwe n'abagabo Imana batize gutahura ico mwahamagariwe na ibintu zose fira naho hantu gusa ariko numara kukibona nushaka uzofata ivyuma biravyo hanze biri ugenda ukaterura mirahuri twoyimenagura ubunyine kabwira Josh ejo bundi kamubwira ko twayimenye taco uzomutwara yoceceka fa kuba tumeneye mu mwuka Imana yavuze ko tukimene kira kirahuri twogisatura ubunyine hariya tugakora igitangaza fa kuba bikozwe mu mwuka tukoza tubiscratching tugafata ibirahuri tukatubomboranya Bibiri yavuze ngo niko ya Bibiri yavuze ari ngo n'ivyuma ngo muza mu biscratching gutyo ngo mwamuhimbaza Imana ariko muzi guhimbaza Imana si uburyo bumwe gusa habe n'ivyuma uzubifata gutya gusa mu muhanda mu ruganda bikaza biscratching gusa nazo uzabihimbaza Imana kindaguhimbaza Imana kindaguhimbaza narangije urashaka kuba umuntu uhimbaza Imana bitangire mu rusengero rwayo niho hibanze urashaka kugira influence muri nose urashobora kutanazi n'icerekeza cy'Imana guhamagara gukora Imana yabikwereka uyu munsi igisubizira hano kuri umusozi hano hantu birashoboka ko uyu munsi uvugana n'Imana ugakira birashoboka ko Imana yo kuvugisha uyu munsi
ukamenya icyerekezo cy'ubuzima bwawe ugakira. Zoba muri no jambo, zoba mu ndirimbo ziri buririmbwe, zoba masengesho asenga. Ariko wibuke ko twatuvuga ngo guhimbaza Imana biza bitangira mu rusengero rwayo. Mwami wanje muhaguruke dusenge himbaza Mwami wanje kuriva zahora muhimbaza Yesu Yesu zahora himbaza zahora muhimbaza umwami ramuhimbaza uwo Yesu waje uramvuga imirimo koreye yose zahora himbaza. Tambuka tugusengera Imana. Nimba wumva ushaka kuja mu yindi dimension, urashobora kuri hano utaramenya icyerekezo cy'Imana yaguhamagara gukora, utazuyiramiriza mu rusengero rwayo. Twagusengera Imana tifite isoni kandi Imana tawereka dusenge. Uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Aya niyo magambo duhaye kuvuga muri iki giterane cy'uyu munsi, igisubizo yateguye kuno musozi wa Columbus. Sabi imitima yose iri hano Mana ngo iheze kumenya kukuramiriza mu rusengero rwawe. Bakuramirize mu rusengero rwawe. Waheze imbaraga zo kumenya aho bagomba kukuramiriza. Imbaraga z'Uwiteka Imana zibane nabo n'abagaragu bawe. Gahunda igiye gukurikiraho yose ndakwinginze Nyagasani ngo utange imbaraga za deliverance mu mitima y'abantu kugira ngo abantu babohoke bakire bumva Imana ivugana n'ubugingo bwawe. Ndakwinginze Nyagasani ngo abantu bose bari hano bahabwe icyerekezo cy'ibyo bahamagariye gukora. Ndakwinginze Nyagasani ngo ab'imihamagaro yabo yayobye yongere isubire mu buryo bwa aho ihamagariye gukora. Ayirega kino gitaramo cy'uyu munsi abantu bo kwitahura, abantu bo kwimenya, abantu bo kwisobanukirwa, abantu bogera ku ntego y'ubuzima bwabo. Tibisaba inyigisho ndende, birasaba ko umwuka wawe yinjira mu bantu akabayishura icyo bahamagariye gukora. Mwana ndabibasabiye mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bwawe n'urukundo rwawe rwinshi rubane n'itorero mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Imana amashi menshi. Amen. Amen. Zaririmbisha impundu nishi agakiza ke kamuya hami kondusha Amen. Sinagira ibindi nongeraho cyane kuzo pastor yavuze ntacu nashiraho, ariko arimo kubivuga icyo nazo ntekereza. Hari igihe dutekereza ko hari ikindi kintu kizovuga kidasanzwe. Amen. Ariko byose biba byavuzwe. Amakuru ya Nyamutunzi na Lazaro murayazi. Amen. Ariko nihuse to the end yageze aramubwira ngo donc Nyamutunzi akavuga ngo atuma umuntu aje kubwira bene se bari muso